Ia le tua le ni tai au, faailoa ia tu i lo tatu aina, ia nana au auna ia le whalitua, ia me se fwoi nei o tatu mātua, o te māma, tina, o somatu whawhine, o mawhai ona tatu whailoa i whiwhia le ni tai au, o le atua marona whina ngalo o tatu mafutai, Atai fwoi ono le nia wanoa tatu te mafutai lana upu, le upu e awa awina i tātou, awa ina i tātou, whaatonua i tātou, whaapotoa i tātou I lana amio tonu. So if you feel lava e tātou te whaasoa I le upu a le atua, I le ni tai au pe ona iei le asu sā, ma le asu sā o le au teitei nei tātou I le tatalo, ona tātou whaalongolongo le I le upu a le atua. Whaatai tele te mai lo wanga le lei, ono lo fina ngalo wa mātou au lia mai eile ne Iesu, e le ngata ia te I mātou ia au le au whaatua malawa o lo whaapeo na poto I malu taitasi I whale, I so se mea lava o lo tā ua ai, ma mafuta ai, le au whaatua o lo lato vivi ia e o lato loto ia te oe le ni tai au, ta maua mātou o mai I le teimi, a mātou te whaalongolongo ai I lau upu, tu inatu ia te oe le nia wanoa, ta tala o mātou talinga, meise o mātou loto, ina ia mātou talia ma le wha maulalo lau upu a o e fola mai ma mātou whaalongolongo I le awhionga pa ia le atua I le ni tai au. Mawarunga pēro vi inga I mea umalava mātou te whaia ono le swafo Iesu. Amen. We continue our reading this morning from John chapter 13. Whaua wina le tātou mata upu le ni tai au. Mai le Ioane se fulu ma le tolu na tātou amataina I le vaiaso na tuana nei. Ioane se fulu ma le tolu sa whaangataina le tātou whaitau I le vaiaso na tuana nei I le whaipu se fulu ma le lua. Ia au le tai au la le nei tātou te toe amata mai I le whaipu se fulu ma le tolu. Ia ma whaawa wina I le tātou whaitau. So last week we started on chapter 13 and today we are on a continuation of that chapter. Le vaiaso na I le mata upu na tuanai, I le mata upu le sefulu ma le tolu. Sa tātou iai I le mata upu sefulu ma le lua. O le mata upu sefulu ma le lua, na tau lai ai le tātou va ai I le vaiaso muli o le tau saminga o le Paseka. So we go back one chapter into chapter 12 and we know that it's the final week of the Passover. So it's that last week and it's the week of the Passover and that's the context of the chapters that we're in the book of John. Na tau alanga I le motu o tangata I le mata upu le sefulu ma le tolu, I le mata upu sefulu ma le lua, I le whaipu sefulu ma le tolu wha mai le motu o tangata ina ua whio mai Iesu I Yerusalema, wha mai Osana I lea whio mai I le swafa o le li I le tupu o Israelu. Na tātou whaangolongo I fwoi I le whaipu e whasfulu ma le ono I upu a Iesu, wha mai Iesu, ina ia le tu maupea I le pouliuli se tasi e whaatua mai ia te au. Ai wha mai Iesu I whaipu e whasfulu ma le walu, wha mai o le whaalea o ngā ia te au, o upu ua o tautala tuai, e whaasala lea ia te ia I le aso le ngataanga. So I tātou te mata ai I le toe a vaiaso le I whaaola a o iai o ia I le tausaminga o Paseka ma o sauni atua ia I le lona maliu ma o ana toe upu tātou I te ilo ai o loo a lofangia pe e ia ona tangata. So in the last week of the feast of Passover, we see that Jesus meets that crowd of people and they come along and they say, Hosanna, the King of Israel. But at the same time in that same chapter, in chapter 12, verse 46, Jesus then turns and he says to them that whoever believes in me should not abide in darkness. So he loves his people and he continues to petition them in this final week to believe in him. But then he says in verse 48, and we hear this often during this, the last interaction between Jesus and the people and the Jews. He says in verse 48,
He who rejects me and does not receive my words has that which judges him, the word that I have spoken. So o le mataupu sfulu ma le lua sa tātou wa ai upo Iesu au iai o ia I le toe vai aso. A tātou tau nuu mai I le mataupu se fulu ma le tolu. Lea lana tātou amataina le vai aso na te anei. Ua tātou tau nuu mai I le toe pō. So I le toe pō o le vai aso, o le tausaminga, o le paseka. Ua tātou tau nuu mai I le toe talisuanga. Ua tātou tau nuu mai I le toe taini, malona au soo. Whai mai ai o ia I le luka au lona mata upu e lua se fulu ma le lua, whai upu e se fulu ma le lima, ma le whai upu e se fulu ma le ono. Whape ai upu e Iesu. Ua whetela I atu ia te I lātou, o loo manao, ua tele lava loo manao, e mua ai le nei pa seka ma otou, a o le I o ti ngā. Wha mai o ia whai pasuma le ono, a wā o te whai atu ia te otou, o te le toe ai lava, o te le toe ai lava, se ia o ina whaai uina, I le mālo o le atua. So o le toe talisuanga, o le toe paseka, o le toe taimi, ai o lo lato whawhea ngai malona au so. So we're in the final chapter of the final night, the final evening, the final Passover. This is chapter 13. So this is the chapter that we're in at the moment. And I read in Samoan, Luke chapter 22, where Jesus says on this night, he says to his disciples in verse 21 and 22, he says, "Behold, the hand of my betrayer is with me on the table, and truly the Son of Man goes as it has been determined." So we realize that this is his final night. And so we're going to read some things in chapter 13 that help us have a deeper look at what happens on the final night. Le vai aso na tuana I nei, na tātou wa ai I le toi taimi o le tau saminga leo le paseka. Wha mai a o a ngai atu Iesu ma I sila fia Iesu o le a maliu. E malama e le tai ao, o le taimi e whaasātau ina ai a. E a vea I o ia ma tamai maa moe o le paseka. Le tamai maa moe lea na whai mai Ioane le baptiso o le maa moe le atua na te ave e seina le angasala ale lalolangi. O le a vea o ia ma maa moe o le paseka. Le toe poa lea na tatou wa ai ai I le whai upu mua e o I le whai upu se fulu ma le lua o le mta upu se fulu ma le tolu. Wha mai na whaali ai le alofa o le whaaola. Whape whiona tatou wa ai le alofa lea. Wha mai le whai upu mua wa alofa o ia I ona tangata I le lalolangi. Ona tangata ia lea o ia I tutono le potu lea I le mea I le potu lea I lunga a. Wha mai ua nā lofa I ona tangata I le lalolangi, ua ia lofa ia I lātou, ua o I le ngataanga. So o le alofa leo whaola I ona so. Ai wha mai na whaalia lo nā lofa ina ua avea o ia ma au auna. Whapewe ona tātou I loa ua avea o ia ma au auna. Wha mai na ia whaia le ngaluenga o le au auna, o le mulu o vae o na so. Lea wha mai ai o ia whai pa sfulu ma le wha pe ona tātou wa o ina le vai aso na tea nei. Wha mai o le nei a whai o au o le alii male a o ao. Wha mai e pei ona o whaia ia te outou I a whaa pe a lava e outou ona whai. So last week from verse 1 to 12, Jesus showed his love as the Savior. How did he show his love? He actually washed his disciples' feet. And that action and that activity pertains only to a servant or to a slave. And yet Jesus spoke to his disciples in verse 14 and he says to them these words. He says, "If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet." And we see in the same chapter in verse 35, he says these words,
By this all will know that you are my disciples, if you love one another. So Jesus, being a slave and being a servant as an example of servanthood to his disciples, was urging his disciples to love one another, because this came at a time when the disciples were arguing amongst themselves, saying, who is the greatest in the kingdom? Whaipa tolu suma lima le sa whaapea Iesu whamai o le mea lea e lo ai e tangata malava o uso o outou pe a whai ua outou faailoa. Le whaata i ta inga lea na tuina atu e Iesu i ona au soo ina ua avea o ia ma au auna ma mulu ina vai o ona soo. Ale tato mata upu i le tai au le nei. Ona o lea lao lo wha ua wina le tato whaitau. Ai, a o iai Iesu i le mulu ngā vai lea, o lo iai le tangata e ngoa ia Yuta, le atali o Simona, le sekara. So while Jesus is washing the disciples' feet, while he's talking in this final night, the final Passover feast with his disciples, his final time here on earth before he's hung on a cross, there is a person named Judas, Simon's son, the Iscariot. Who is Judas? He is not a stranger. He is one of the 12. O ai Yuta, ele o ia o se tangata ese, o ia o se tasi o le toa se fulu, ma le toa lua. Au whetala iai Iesu i upu ia o tau whe mulu ai o tau vai, o loo iai Yuta. Au saunia Iesu le tali suanga i le afe au pito alunga, o loo iai le tangata e ngoa ia Yuta le sekara. Ai whamai Iesu le vai aso na te anei, wa mamā foi outou, ai le o outou uma. Whamai o ia le whai puespulma le tasi, a wā ua sila fia e ia le na te faalataina o ia. I le tai aule nei, o te fia tala noa i le wha wawina le mata upu, i se autu whaapea ua faailoa Iesu o le na te faalataina o ia. So tatu mata upu la tai aule nei, whaawinga tangata le ingo ia Yuta le sekara. So today we talk about Judas Iscariot. We talk about the betrayer in a sermon titled Jesus Reveals the Betrayer. O le a tatou whaitawina le tatou mataupu mai le whaiupu e se fulu ma le valu, e whaangata i le whaiupu e tolu sefulu. We're going to read today from verse 18 through to verse 30. Whaitawina mo mua wha Samoa, and then I'll ask the English Bible readers to read in English, verses 18, 19, and 20. Whaamole. Whaitau mai wha Samoa mua e o i le whai patolu sefulu ia. Ai peitahi ia tau muai le tusi. O le ai whaatasi mau ua a mai o ia ia te au i lona mui vai. O te whai atu nei lava ia te outou, au le io mai, ina ia outou tali tonu pe a tau nuku. O au lava o ia. E moni, o te whai atu ia te outou, o le e talia e ia o a. O le talia fo i o a, e talia e ia le o au ina mai a. O whetalai atu i Iesu ia mea, wa atu ai ona whinanga. Ona tau tino atu lea o ia, wa whape atu. E moni, o te whai atu i ate outou, e faalataina au e se tasi o outou nā. Ona whewā ai ai lea ole au soo, ma lato mā salo pena whetalai mai o ia te ai. O ta oto ane foi i le whatawhata o Iesu le tasi o na soo, o le ua lofaina e Iesu. Ona nengo lea o Simona pe teru ia te ia, e pesiri atu po o ai ua ia whetalai i ai. O whaalangolango mai o ia i le whatawhata o Iesu, ona whai mai lea ia te ia, lea le ie,
o aia, ua tali atu Iesu, o le o te avatu I ai sina mea ai pea uma ona oufuia, o ia lea. Ona fufui lea e ia o le mea ai, ma avatu ia yuta le se kara, lea tali o Simona. O mawai atu le mea ai, ona ulu tinoina lea o lea tangata e satani, ona whaape atu lea o Iesu ia te ia, o le mea e te whaia, ia babe ia o na whai. Aina I loa e se tasi o I lātou sa ta oto le mea o ia wheta lai atu ai lea upu ia te ia. Wa o salo isi o wheta lai atu Iesu ina ua ia yuta le e te tupe. Ina whaatau mai ia I mea e te tau ia te tātou I le tau saminga pea abatu se mea I e matitiba. O te ia foi e ia le mea ai. O na alu loa lea o ia whafo ua po. 18, 19, 20. Whamole ia. I am not referring to all of you. I never was I have chosen, but this is to fulfill this passage of scripture. He who shed my bread has turned against me. I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. Very truly I tell you, whoever accepts me, anyone I send accepts me, and whoever accepts me accepts the one who sent me. Whoever accepts me accepts the one who sent me. Le manatu le nei tae au, whamaile au tua le tatou launga, ua faailoa e Iesu o le na te faalataina o ia. Manatu mua whaapea, ua saunia e Iesu loto o le au soo. Our sermon is entitled this morning that Jesus reveals the betrayer, or he is about to tell the disciples who it is that is going to betray him. And the first part of our sermon is found in those 3 verses that we read this morning. And I've entitled this part saying that Jesus prepares his disciples for his betrayal. Au tatou whai tau ai I le whai po se furu ma le walu. Whamai whai po se furu ma le walu. E leo o tō uma o te whai atu wai. Mana tua me le vai aso ne te anei o lo tala noa Iesu ma le toa se fulu ma le toa lua. O lo tala noa Iesu ina ia lātou whe munu munu ai. Pei o na munu munu ina e ia o lātou vai. So o lo whaawa wina le tala noa a Iesu I le toe pō lea. Ina ua uma o na whaatino ina o le munu munu ina o vai. Whamai Iesu I whai pe se fulu ma le valu. E leo o tō uma o te whai atu wai. Ua o I loa I lātou na o fili filia. So Jesus finishes washing his disciples' feet. He gives them an example as a servant, as a slave. He exhorts them to wash one another's feet or to serve one another. And then he continues by saying in verse 18, I do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen. I le saunia o Iesu o loto o lona au so'o. O lo tala no ai Iesu ma wha mautu ina ai. Ua o filfilia o tō. I lona wha pe atu. Ua o I loa I lātou. Na o filifilia. Mana tua o iai o ia I le amatanga o lana ngaluenga I le whonga ele. Whamaile Ioane ono whaipe fitu se fulu. Na o le filifilia ea o tō e toa se fulu male toa lua. O so oi e toa se fulu male toa lua na lato mafuta male alii I aso taitasi mo le tolu male afa tausanga. O tangata nei na avea e le alii maaoa o ina ia avea lato ma whaavae ma apostolo o le ulu wai e ka le sia. Ai whamai o ia, ua mamā foi o tō, ai le o tō uma. Mana tua na tātou tala noa ina le vai aso na te anei, ina ua whaape atu Iesu ia Peteru. Peteru, ua mamā o tō. Au mafuta I lātou, ma whaalongo ia Iesu,
ma vaai I vavenga na whaatinoina I le whaola I le tolu ma le awhatau sanga na whaape atu ai Iesu ia te I lātou. Peteru le au soo wa mamā o tau. Ina ua tuuina e le au soo lo lātou whaatua atua I le alii. Lea na whaape atu ai Iesu, Peteru, ia e mautino ma ia e iloa wa mamā o tau. Vi ia le alii ia. Ai whai mai le whai unga o le whai upule nā, whai mai wa mamā foi o tau, ai le o tau uma. O le winga o le upo a Iesu, o lo faailoa mai ia te I tātou, ua ia sila fia mea uma. E o lava ia yuta le sekara. Whamai le whai upu I le whaaua winga le whai pasfulma le balu, ai peitai ia tau nuu ai le tusi, o le ai whaatasi mau, ua haa mai o ia te au I lona mulivae. O le tusi lea na au mai e Iesu mai le whengenga tuai, I le salamo e whaasua matasi, whai upu e iwa. So Jesus in verse 18 says, I do not speak concerning all of you, I know whom I have chosen. He reconfirms to the 12 disciples that I have chosen you. But he says up in verse 10, if you see in verse 10 of the same chapter, Jesus says to Peter, he says, Peter, you are clean. He's reassuring the disciples that for 3.5 years, when they were together with him, when they were walking with him, when they heard his words, when they saw the miracles that he would perform, confirming that he is the Son of the living God, Jesus says to them, Peter, you are clean. You have been regenerated. You are saved because you have put your faith and trust in me. But at the end of verse 10, he says, but not all of you. Jesus already was indicating the betrayer. Because in verse 11 he says, for he knew who would betray him. So olo tala noa mai Iesu e o ai le whai upu lea, e iei le tangata na te faalataina o ia. Whai mai whai pusuma le iwa, o te whai atu nei lava ia te oto, a o lei ho o mai. O le fina ngalo ato o le whaola, ina ia saunia le au soo. E o fo'i la, I le faailoa mai o le tangata na te faalataina o ia. Ina ia aua nei faate ia le au soo, I le tūlanga e o mai, pe a faailoa mai le tangata na te faalataina o ia. A le whai mai whai pa se fulu maleiba, o te whai atu nei lava ia te oto, a o lei yo o mai. Sauni le whao le whaailoa le tangata o le a faalataina o ia. Aisea, ina ia saunia loto o le au soo. Whamai le whai pasuma le iwa, a o lei o mai, ina ia o tau tali tonu, pe a tau nuu. Pe a whaailoa mai le tangata o le a faalataina o ia, o na tali tonu leo le au soo, o au lava o ia. Se whaola ina alofa. O I tātou te ai lona fina ngalo alofa I ona tangata. Nei le whai mai whai pu mua, ua ia alofa I ona tangata I le lalo langi, ua o I le ngata anga. Jesus loved his disciples so much because we know that in verse 1, it says there that he loved them to the end. And so he says in verse 19 this morning, he says, now I tell you before it comes. What is coming? For the disciples, not only is his death coming, but they're about to find out who betrays him. And this is even more hurtful. So Jesus is preparing his disciples for when that betrayer is revealed. He says in verse 19, now I tell you before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am he. Whamaila isa e limas fuma le tolu alona whai upo se fulu. O le maliu o Iesu, o le mea na fina ngalo ai le atua mai le amatanga.
Ka lefa mai fai pue se fulu o le Isaia 5:13. A ua fina ngalo Ioba e tui momomo ia te ia. Ua ia whaati ngaina o ia. Pe a fai na te whaia se taulanga moanga sala. O nei loa lea e ia o lana whanau. E wha leva ina o naso. O le fina ngalo foi o Ioba e manuia lea ia te ia. So le fina ngalo ato le atua, ina ia whao la ina tangata e ala i le maliu o lo naalo o Iesu Keriso. Ai o foi la le tangata lea o Utah, na sila fia e Iesu. Mana tua wha mai Iesu i le mata upu le lua o le Ioane na te sila fia loto o tangata uma. Le foi wha mai le Ioane ono whai pefitu se fulu, na o le filfilia e o tau e toa se fulu male to o lua, a o le tasi o tau, o le ti a polo ia. Wha mai le mata upu se fulu male tolu alo na whai pesuma tasi, ua sila fia e ia, le na te faalataina o ia. So e o lava ia Utah, na sila fia e Iesu. So God knew right from the beginning of time that he would have to send his son to die in order to save sinners like you and I. Because we find in the Old Testament, there's a prophecy there, Isaiah 53, verse 10. He says, "Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper his hand." So the death of Christ was spoken about right from the beginning of the Old Testament. Amen? Even right from the beginning of Adam and Eve. So the salvation of mankind was something that God had always preordained for his son to die for our salvation. So therefore Judas is not a surprise. Jesus knew that Judas would betray him. He says way back in chapter 6, we're now at chapter 13, but in verse 70 he says, "Did I not choose you, the 12? But then he describes Judas as the devil, because he says, "Did I not choose you, the 12? And one of you is a devil." So I tātou te matamatai, au saunia e Iesu loto ole au soo. Whai upu e luas fulu, na tātou whaitawina i le tai aole ni whamai e moni, whaawa wina upu le whaola, whamai o te whai atu yate o tō, o le talia se tasi o te awina atu, e talia e ia o au, o le talia foi o au, e talia e ia le wa awina mai au. Jesus carries on his conversation as he prepares the hearts of his disciples into verse 20, after he quotes from the Old Testament, after he says to the disciples, before it comes, when it does come to pass that you may believe that I am he, he then says in verse 20, "Most assuredly I say to you, he who receives whoever I send receives me." O le whai upu lea, o loo whaamanatu ai e Iesu i le au soo, e iei le tūlanga o loo anga i mai. E iei le temi o le a lulu wina ai o tou le toa se fulu ma le toa lua, e le ngata ilona maliu, a e o foi i le tangata na te faalataina o ia. Whamai o ia le whaipue lua se fulu, e moni o te whai atu yate o tou, o le talia se tasi o te au wina atu. I le sauni ai e Iesu o loto ma fina ngalo o le au soo, na ia whaape atu ai le au soo. Ina ia whaataunu wina ai upo tusi, e iei le mea o le atupu, o lo anga i mai le na te faalataina au. Wa matau na whaalongolongo ia le au soo i upu ia. Ai whamai Iesu le whaipua lua se fulu, ai o te whai atu wau ia te otou, o le talia se tasi o te awina atu, e talia e ia o au.
O le mea lea o loo fina ngalo Iesu e tauina atu ma whaamanatu atu i le au soo. E wi lava ina o loo anga i mai le mea e lulu ina ai o tou le to o se fulu ma le to o lua. Ai whai mai, ai o te whai atu au i ate o tou o le talia se tasi o te au wina atu. O le upu lea o te fia whaamama whaina le whai upu lea o le talia se tasi o te au wina atu. O le fe au le fina ngalo Iesu ina ia whaamanatu i le au soo, e wi lava ina lulu wina o tou, e wi lava ina whaamatau mai se tūlanga e o ai o tou, le au soo o tou o tangata awina. O tou o tangata e tatau o na tala ina pea le salamo male malo o le atua. O le matau tia i o le nofoanga o le whai upu lea i tutonu o le whai tau lea. Nei o lea o loo au tū le tato mata upu i le tangata o le a faalataina Iesu. Ai whai mai Iesu i lana au soo, whai mai e moni o te whai yatu yate o tō, o le talia se tasi o te au wina atu. Whaamanatu e le alii, ma toi whaamautu e le alii i loto o le au soo o outou o tangata awina. O outou e yailo o tou vala awina. O outou o le a avea ma whaavae o le uluwai e kalesia. O outou e iu ina oti mo au, mo loi moa. Le au soo e yaila o tou vala awina. Mana tua le toa fitu se fulu lena vala awina i le luka. Whamai le folofolanga Iesu i le toa fitu se fulu lea. Whamai o le whaalongo yate o tou. Ua whaalongo o ia yate au. O le whaalea o ngā yate o tou. Ua ia whaalea o ngā yate au. O le whaalea o ngā fo'i yate au. Ua ia whaalea o ngā i le na au ina mai iau. O le whaamautu wina o le tangata awina. Amen. Whamai a Iesu ina ua toi a whio atu i le lagi. Whamai i dao atu ia o tō e whainu uma masoo. So le tai aone nei, e whōlinga mai o lo whaapea fo iona au mai a Iesu ni upu, e whaamalo si ai, lo tātou o langa awina. Lo tātou o langa vala awina. O oe mau, le tangata whaatuatua, le tangata ua tali tonu ia Iesu Keriso, o ia o le alo o le atua, soifua, a whai o ta ua i tātua o tangata whaatuatua, e wi lava ina o mai mea e whaamatau mai, mo fōlinga mai e whaalave ina ai le fōlaunga, a ia e manatua o oe mau o le tangata awina. Praise the Lord. So this morning, Jesus goes on and says in verse 20, most assuredly I say to you, he's talking to his 12 disciples, and he says, he who receives whoever I send receives me, and he who receives me receives him who sent me. Jesus clearly reminds his disciples in a time of when he's about to reveal to them who the betrayer is. We now know that it's one of them. And that's going to shock them. That's going to shake them to the core because this is one of their own. But Jesus says, even if it shakes you to the core, remember that you are called to go. That you have been sent. That you have been commissioned. And that's what it's an encouragement for us believers today. That many a times, many things will come by our way that will shake our faith. Many a times the body of Christ is shaken. But remember, our core call is to go. Even when you're shaken in your home, even when you're shaken as an individual believer, the fact is the commission remains. You still have to go. Praise the Lord. Because Jesus says, most assuredly, he sticks this word right in the middle of a conversation about the betrayer.
But he's saying to his disciples, yes, the betrayer is coming. I'm about to reveal who he is. But most assuredly, I say to you, and he says to us, he who receives whomever I send receives me. Jesus has sent his disciples. They ultimately die for the cause. But he also has sent you and I. What? To do the work. To continue to share the gospel. To tell as many people as we can that God so loved the world and he loved sinners that he sent his son to die on a cross. Praise the Lord. So o le saunia e Iesu o loto o le auso. E le ngata ina ia faailoa ia te ila atou. O lo iai le tangata o lo ai i le neila o ai. Na te faalataina. Ai whamei e moni o te whai atu ia te o tō. O le talia se tasi o te auwina atu. O la tōwi o lo auwina a. Se i banga nāla le tangata lea na te faalataina o ia. Se i whai tau mai tato whai pua lua suma tasi anga i le lua suma lima. If we can read verse 21 through to 25. A maua lau tusi tato whai tau whai puia wha mole ia. O te whai atu o tō. E faalataina o se tasi o tō nā. Ona whiwa ai api lea o le au soo malatu ma salusalo. Pena whetalai mai o ia iate ai. O ta oto ane fōi i le whatawhata o Iesu le tasi o na soo. O le uaru whaina e Iesu. Ona ni lea Simona Peteru i ati. E siri atu o ai wa ia whetalai i ai. Whaala no lano mai o ia le whatawhata o Iesu. Ona whai mai le ati. Lea o ai lea. Can we read those verses please? Ia. After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, very truly I say, one of you is going to betray me. His disciples stared at one another at a loss to know which of them he meant. One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter motioned to his disciple and said, ask him which one he means. Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? Thank you. Whaikoe losu matasi whamai, ua whetara i atu e Iesu ia mea, ua atu wai lona fina ngalo. O le taimi na faailoa atu wai e Iesu i ona so. Whaautu ina le manatu e lua le nitaia, ua tau whai ofo le au so. So the second part of our sermon this morning is that the disciples are astonished. Le whaikoe lua sumatasi, o lo whapea mai ai a Iesu, o whetala i atu Iesu ia mea, ua atu lona fina ngalo. Ona tautino atu lea o ia, ua whaa pe atu. Ona o Iesu o lo silafia mea uma. Mantua matau pue lua whamai, ua ia silafia loto o tangata uma lava. So ia tato mai tawina, a whai e silafia Iesu loto o tangata uma, e o lava ia yuta, ua silafia e Iesu. So, lelai whamai e pue lua sumatasi, ua atu wai lona fina ngalo, whamai ona tautino atu lea o ia. O le upu lea tautino, whamai le whaaperatania, Jesus testified, po le faailoa, it's a declaration. So o I tātou te va'ava'ai o le tautinonga a lea li I whaola, o lo o ia tautino, mautinoa, le tangata lea, o le a faalataina o ia. A wafa mai ana upu o lo iai I le mātaio ma le māreko, I le pō lava lea, whamai ana upu I le mātaio ma le māreko, e moni, o te whai atu ia te o tōu, o le ai whaatasi nei māu, o ia na te faalataina au. Whamai ana upu I le tusi a luka, whaauta mai, o ia te au I le laulau nei,
le lima o le na te faalataina ha'u. Ai whamai le tusi Ioane, e moni, o te whaiatu ia te outou, e faalataina ha'u, e se tasi o outou nā. O le tautinonga, e matua ofo ai le au soo, a wai o lea na o lātou o loo vangavangaia le lao ai. E le ai ma se tasi e se mai ai, ai lea ua whaapea mai Iesu, whamai e moni, o te whaiatu, e faalataina ha'u e se tasi o outou. So o le mea le whamai ai, whamai le whaupua lua se fulu ma le lua, a whamai ua whewaa ai ai le au soo, ma lato ma salo. Whamai le muli maua mātai o ma reko, whamai ua ti ngā o lato loto. E sao, e tatau ana ti ngā ona, o lea ua whai mai lo lato taitai, ua whai mai le tangata ua lato tau tino, i le tolu ma le awhatau sanga, o ia o le keriso, o le alo o le atua soifua, ai lea ua whai mai, o loo i le laulau nei le tangata na te faalataina a'u. O lea ua faailoa e Iesu le mau. So, Jesus reveals himself at this final meal. In this final evening, Jesus reveals the betrayer. And he reveals it in such a way that it astonishes and shocks the disciples. Because while they're having dinner, Jesus stands up and he says in verse 21 that he himself was troubled in spirit. And then Jesus says, most assuredly, I say to you, one of you will betray me. And the disciples are just absolutely surprised and shocked. That's why Jesus had to prepare them in the verses earlier. It's not that he had not said anything. And back in chapter 6 he says, I've called you the 12, but one of you is the devil. He says in verse 11 of chapter 13 that he knew that one of them will betray them. But he had never specifically said it was one of them. So when he says that it was one of them, he says in verse 21, I say to you, one of you will betray me. Verse 22 describes the reaction. It says that they looked at one another and they were perplexed. In Matthew and Mark it says that they were sorrowful. So something started to happen inside. I imagine that inside they were crushed. 11 of them. One of them, not so much. So, whamai le whaipua lua spuma le lua whaipua lua spuma tolu. Whamai ua ta oto ane fo'i le whatawhata o Iesu, le tasi ona so, ua lo whaina e Iesu. O le ingoa lea Ioane le apostolo na tūsia mō ia lava. O le whatu a tatou vaai whaalongo fo'i lea i le whaingoina o ia i le ingoa. Whamai o le tasi ona so, o le ua lo whaina e Iesu. So e whaingoa Ioane isi so, pe o Filipo, pe o Anaterea, pe o Petero. Ai ao lo ia te ia, e whaingoa e ia o ia, o le nā lo whaina e Iesu. Mana ia fo'i le ingoa a. Ai fui pēr tatou whewa, ai matau o tatou ingoa. Fred, o le nā lo whaina e Iesu a. Amen? Nei, o le matau tia ia o le alofa lea, o le loto o le tangata lea o lo tusia le apostolo lea, tatou te vaai ai, e musu fo'i e tuu lona ingoa i tutonu o le talaanga o lona whaola a. E tuu ai lona ingoa whamai o le ua lo whaina e Iesu. Whamai pēpua lusu mawha, ona nengo lea o Simona Peteru ia te ia, e whesili po ai ua ia whetalai iai. Mana tua le pō lea, o le pō le tali suanga, i lunga lea whea o pito lunga o lo iai lau mawana lalo. O lo ta oto ma ai whaalango lango ia le whainga ai lea a. Nei, o le whainga ai lea a iutaia, ma tū maanga wha iutaia. E le pe o tātou i ona pōne, e na nofo i lungo lau. Ai tei pe o aso i o tangata Samoa, le ai. E no nofo lalo ma ai a. Okay, ai ei lato lau.
ai whamaila a o iei lātou I le tali suanga lea, o I lao lo whewā a iai ai, na le whatua umatua o na tau whai ofo I le munu ngā vaya Iesu le sa whai. Ai le lao whai mai Iesu, o se tasi o lo ai le neila o ai, o ia le na te faalataina. So le lao o tue whaate ia fo I le au soo, o na whai atu leo pe te ruma, nengo atu ia I le wa lo faina e Iesu. Whamai whaipo I lo sumalima, o na whaalango mai lea o ia I le whata o Iesu. Lona winga, o le nofoanga o Ioane I le lao ai lea, e lata lava ya Iesu. Le lai whamai whaipo I lo sumalima, o na whaalango mai lea o ia I le whata o Iesu. O na whai mai lea ia te ia, lea li ie, o ai ea. A le lawa manino ia te I tātou, na e whai mai le whai upu e lua o le mata upu lava lea, a o whewā ai le au soo ma ua ti ngāo lato loto e iei le tangata e toa tasi, wha mai le whai upu e lua, ua whai le tali suanga a ua tuu e le ti a polo I le loto o yuta le sekara. So ua whaapo I sa ina le loto o le soo lea, ina ia faalata I le alii faaola. In these verses, we see that the disciples are astonished when Jesus reveals that it's one of them. It's not an outsider, it's one of the 12 that would betray him. But we see in verse 23, after the reaction, one of them specifically reacts as well. His name is Simon Peter, and he motions to him to ask who it was of whom he spoke. And verse 25, then leaning back on Jesus' breast, he said to him, Lord, who is it? So Peter asks John the Apostle. But if you see in verse 23, the Apostle John doesn't actually record his name as John, but he records his name as whom Jesus loved. So that's a good way of representing yourself, right? Hi, I'm the one that Jesus loves. When you introduce yourself in class next time, hi, I'm the one that Jesus loves. When I introduce myself at work, hi, I'm the one that Jesus loves. Praise the Lord. That's how John presented himself. But Peter spoke up as they were reclining at the table. You need to understand that at these feasts, at these dinners, they would be in a small room. They would have very low tables, and they will actually be reclining and eating. So they won't necessarily be sitting on chairs, but they'll almost be leaning and lying down near a table and very much close to one another. Because Peter says to John, Simon Peter therefore motioned to him to ask who it was of whom he spoke. Then the one whom Jesus loved, now we know it's John the Apostle, he leans back on Jesus. So that's how we know how close they are sitting to one another at this table. Because John leans back towards Jesus and he says, Lord, who is it? So I le tau whai ofo le au so'o, o I tātou te vai ai, I le faailoa mai e Iesu, o le na te faalataina o ia. Tātou whai tau nei whai upu muli ia e whai una, i tātou mta apule nei tai au. Lua suma leono anga I toru skulu, ua tali atu I ia. Ua tali atu Iesu, o le o te awatu Iesu na mea ai, a umona o whioria. O ia lea. Ona fui lea e ia o le mea ai. Ma abatu ia yuta le se kara lea tali o Simona. Ua mai atu le mea ai. Ona uti o ia lea o Tai se atani. Ona whape atu lea o Iesu ia te ia. O le mea e te whaia. Ia vave ia ona whai. Ai le I loa e se tasi o I lātou sa ta oto mea no ia whetalai atu ai te ina. O wā o salo isi whetalai atu Iesu ina ua ia yuta le e te tupe. Nā whātau mai ia ni mea e tau te tātou I le tau samina
le a vatu se mea I ma tiva, o talia po e ia mea ai, o na alu loa lea o ia I fafo, ua po. Let's read those last few verses from 26. Ia. Jesus answered, "It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish." Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, "What you do quickly." But no one at the meal understood why Jesus said this to him, since Judas had charged the money. Some thought Jesus was telling him to buy for the festival, or to give something to the poor. As soon as Judas had taken the bread, he went out, and it was night. Having received the piece of bread, he then went out immediately, and it was night. Lea wo faailoa Iesu le tangata se tasio I lātou e faalataina. O le manatu muli muli o yuta o le na te faalataina Iesu. Judas will be the one who betrays Jesus. After John leans back, after the disciple whom Jesus loves leans back and says, "Lord, who is it?" And Jesus says in verse 26, "It is he to whom I shall give a piece of bread when I have dipped it." Whamai le soona alofaina Iesu, lea li e o ai ea, ai tali atu Iesu le whai pue lua suma le ono, o le o te abatu I ai sina me ai, pea uma ona fuia o ia lea. O whainga ai al paseka e iai a reto le wheteina, ma mea ai ua palu whaatasi I whainga ai a le paseka. Whamai au ta oto la I la tau, ma whaia le tali suanga, a o le yo I le taimi o le whaamanatuina o ipue wha o le paseka, e iai le ainga mua mua. So o le ainga mua mua la lea o lo tatou iai, I le whainga ai lea. So a o iai la tatou, a o le yo I le whaamanatunga le masani o na tatou whaamanatuina, masina taitasi, o lo iai le whainga ai mua mua. O le whainga ai mua mua la lea, o lo iai a reto le whawheteina, ma nisio mea ai e mawhai o na tatou talatala noa I seisi taimi, ai o mea ai la o lo iai le whai upu lea whai mai Iesu, o le o te avatu iai sina mea ai, pea uma o na ofuia o ia lea. So o se whaati nonga na whaia a o lo iai lātou I le taimi lea I le pō muli muli. So this final meal, the one whom Jesus loves asks Jesus, "Lord, who is it?" And Jesus answers and said to him, "It is he whom I shall give a piece of bread when I have dipped it." In this tabernacle, in this Passover feast, they've got a lot of traditional food that has been created for this feast. And before we actually get to the time of remembrance or the feast of the Passover, they will have feasts to begin. And you will commonly find unleavened bread and dips, different types of dips that have all been ordained by God that they would celebrate or help celebrate the feast of the Passover to remember their victory over Egypt, or God's victory over Egypt. And this is where 26 comes in, when Jesus says, "It is he whom I shall give a piece of bread when I have dipped it." And traditionally also it is known that whoever is the head of the feast would give the first piece of bread or the first piece of food to the guest of honor. So it's quite interesting that Jesus would give that first piece of honor to the one who will betray him. So I le tai ao le nei, whamai le whai upu, whamai le tatu autu, o lena te faalataina Iesu o yuta. Whamai le whai upu e luasuma fitu, o le luasuma leono, o na fui lea e ia o le mea e ai, ma avatu ia yuta le sekara, le atalii o Simona,
O yuta lea na faalataina Iesu I le songi. Manatua ina ua aluatu yuta ma yutaia ma le Fariseo ina ia saili ina ia a faolima ya Iesu. O ia le na faalataina Iesu I le songi. Judas was the one who betrayed Jesus on the night of his arrest with a kiss. O yuta lea na taunu wai le upu a le whenenga tuwai. O lo iai le salamo e 5 ma le 5 whaipu e 10 ma le 2 ma le whaipu e 10 ma le 3 o le a o whaitawina. A wā e le o se whaia o mona fili wa upuleanga ina au. Ana se ita mai, po wa o ono ai. E le o le ita mai a te au na whaasau sili mai a te au. Ana se ita mai, po ua o lafi ya te ia. A o oe lava, o le tangata tate tutusa mau, o lau o le uata ma sani. In the Old Testament, in the book of Psalms 55, there's a couple of verses there that describes the betrayal of Judas to his Savior. Psalm 55 verse 12 and 13, it says, "For it is not an enemy who reproaches me, then I could have bared it. Nor is it one who hates me who has exalted himself against me, then I could have hid from him. But it was you, a man my equal, my companion, and my acquaintance." O yuta sa, o ia sa avea ma se tasi na lata ya Iesu. Judas was someone that was close to Jesus. He sat at the same table, eating the same food, drinking the same drink, and yet he betrays Jesus. Olo iai upu ile tusia Sakaria. Fai pue suma tasi, mta upu suma tasi, fai pue suma lua, suma tolu. Ona o fai atu leia te ila toa, fai ele leia te o tou, au maia o lo utawi. Aia fai ele ai soia. Ona lato fua mai ai lea o lo utawi. O tupe e fua tolu. Ona whetalai mai leo Iova ia te au, I nā lafo atuia I le whaipu o mea, se tau e le lei na wā, ona whaatusaina I au e I lātou. Ona o tango ai lea I tupe e fua tolu, mo o lafo ia atu I le whale o Iova, I le whaipu o mea. Ina ua salamo yuta, I le mea na ia whaia man faalataina o Iesu I tupe tolu se fulu. O le mea tonu lava lea, le ata lea na tatou wa ai ai. I le oro iai lea I le tusi lea mātai o lua se fulu ma le fitu. Whaipue tolu ma le, whaipue 5. Ua iloa e yuta, o lea na faalataina o ia, ua faasalaina o ia, ona sala mo ai lea o ia, ua toe ave tupe tolu ma fulu, I le au whaitaulanga sili ma toe ina. Mai ona lafo ai lea e ia o tupe I le malu, ua alu e se, ona alu ai lea o ia, ua noa o ia e ia. Tolu ma le awhatau sanga na whewa iai ma lea lii, ai wha mai na iu I se I unga matautia. 3.5 years, Judas was with Jesus. He walked with Jesus, he ate with Jesus, he drank with Jesus, he saw the miracles of Jesus. But yet he betrayed him. I've got a bullet point there that Satan took hold of Judas. Because Judas was full of greed. He was a thief and only wanted to benefit himself. O le matautia o le oti o le tangata lea o lo tā ua I le ngaluwenga o lona mataupu mua. Whaipu se fulu ma le valu. Whamaile maliu o le tangata lea. Na whaatau foi e le nei tangata le whanua I le totongi o le a mioleanga. Na ti tō foi o ia, ua pā ai lona manawa, ua masaa ai I whafolona ngā au umalava. Matautia leoti o le tangata ua whaatumuina e satani. Judas' death was horrible. It says in Acts 1,
verse 18, and it describes it like this. Now this man purchased a field with the wages of iniquity, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his entrails gushed out. It means that he tried to hang himself, but he fell off the tree, and the branch broke, and his guts fell out. The death of one who became the enemy of the Son of God. He was so full of guilt that all he could end up doing was to commit suicide. That's what happens when Satan takes a hold of a life. They remain in darkness. And Judas was ultimate example of one who remained in darkness. So le taunga leo le tangata whamai le tatou whai upu lea lua se fulu ma le fitu. Whamai wa mawai atu ia me le me ai o na urutino ina lea o lea tangata e satani o na whape atu leo i Iesu ia te ia o le mea e te whaia ia vawe ia o na whai. So Jesus says in verse 27, he says, now after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, what you do quickly. Remember, this is all in one night. O le pō lava le tasia, whamai Iesu ia yuta. O le mea te whaia, ia vawe ia o na whai. Manao Iesu ina ia ese lo yuta, mai la tau. Ao le whaatamuina, le ipu, o le whamantunga, ia ese le tangata lea. Whamai awhai pua luasu mai valu. Whamai ele i mana malama, ia so ia lo ta oto a. Mantua o lea lava o lo tala noa, ele o iloa e la tau. O upu foi na ta watu i Iesu ia yuta. Whamai o whaaperi la tau, masalo o whetala yatu Iesu ina ua ia yuta le e te tupe, ina ia whaatau maini mea, e te tau mo le tau saminga, pe a watu se mea i e matativa, e leo malama lama le lei le au soo, mo le ale mafuanga na lafua i Iesu upu ia yuta. Au Iesu na silafia loto o tangata uma lama. O mai whai pua tauru sifulu, o talia fo ia le mea ai, o na alu loa lea o ia I fafo ua po. Malama tai au. Awoti. So Judas, Jesus says to him in verse 27, what you do quickly. Jesus wanted him out. Get out now. Do it quickly. Why? Because he's about to go through chapter 14 and chapter 15 and chapter 16 and chapter 17. Those chapters are full of blessings after blessings after blessings. Prayer after prayer, and Judas cannot be part of that. Amen? So in verse 28 he says, but no one at the table knew for what reason he told him. So the disciples were still uncertain, is he meaning that Judas is about to go and buy some more food, or is because he's taking care of the money? 29 thought that, buy those things which needed for the feast, and that he should give something to the poor. But Judas, after receiving the money, 30, after receiving the piece of bread, he then went out immediately, and it was night. Judas would never see another day, because he would eventually commit suicide. So le tatou matapul na tayau ni, le tele tatou tala noa le tangata lea o yuta le se kara. Ai o le tele yo le o onga o lo tatia mai tonu. We had a bit of a focus around this person named Judas, and just what a story of unbelief and ultimately darkness and death. Ai manei o fai pua lua se fulu o le fai pula le lua se fulu o te fia fai wina le tatou mata upule le tai au. O no fai pule o lo au mai e Iesu le whaamalosi mo le tangata tani tonu. Whamai e moni o te whai yatu yate o tō. O le talia se tasi o te au wina atu. E talia e ia o au. O le talia fo'i o au. E talia e ia le ua au wina maya. Jesus says
in the middle of the story of revealing the betrayer, he says, disciples, don't forget. Most assuredly, I say to you, he who receives whomever I send. He's reminding them that they are commissioned. He's reminding the disciples that you are sent. Disciples, you are clean. You have been saved. You are regenerated. And you are sent. Don't ever forget that. Amen? Believers, au whatuatua le netai o oe mau o tangata awina. Awina ina ia ta lai le tala le lei. Ina ia tali tonu tangata uma o Iesu o le alo o le atua soifua. O e tali tonu ilona suafa. Fa mai e ale tusipa ia e faa o laina ilato. Fa manuia le atua le tato aina le nitai au. Ono Iesu. Amen. Tato tula I whaatasi mai. Tato talo whaatasi. Ina tu ina atule le tato tama. I le nitai au. Tato talo. Whaftai tele tama. Lo wanga le lei. Lo wao wao mai. E awala I lau uku. Tama ua ofa alongo. Ua ola ngona. Wa ua o sau ia te oi. Ma le anganga sala mo. O te tali tonu ia te oi. Ma le maliu lo walo. Ma lona toe tu manu malo mai. E faa o laina I au. Vi ia oe tama. Ona o lo faa o la tanga. I come before you, Father, and I thank you for your word, and ultimately, my salvation, because of Jesus Christ. I have been set free because of his death and the fact he was buried and he rose again. I have victory in Jesus' name. Thank you, Father, for loving me. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tunatu tatu tumai le nitai au. Failino tatu naftanga. So for Iesu. Amen.